النهارده ليله راس السنه هنا في ايطاليا، وليهم عادات كتير 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 يوم راس السنه، ومنها ان هم بياكلوا عدس بجبه بعد الساعه 12. استنى اوريكم بقى اعمل ازاي. Come si chiama questa lenticchia? Sicura? Lenticchie, queste sono quelle medie, poi sono quelle piccole, sì, lenticchie verdi, queste sono le verdi. Verdi? Poi sono quelle là rosse, colline rosse. Ah, ok. Transenne anche a Torino. زي ما شايفين. L'anticiclo piazza Castello serve la prenotazione. Lì? Perché mamma mangiano lenticchie? Ma lenticchie per fortuna? Sì, lenticchie perché si mangia dopo la mezzanotte, lenticchie e cotechino. Le lenticchie si mangiano perché portano soldi. Soldi? È abbondanza, le lenticchie è abbondanza. Lenticchie per fare... per Ricco? fare bei guadagni durante l'anno. Guadagnare bene durante l'anno. Guadagnare soldi. Soldi. Ma dopo mezzanotte, non prima. Sì, si può mangiare anche prima, però di solito dopo la mezzanotte. Perché è l'anno nuovo. اه اوكي. بياكلوا عدس بجبه بعد الساعه 12 عشان بيبقوا مقتنعين ان هو او على اعتقاد يعني ان هو بيجيب الحظ، بيجيب الفلوس، وبيجيب الغنى والثراء يعني. فده بيتاكل بعد راس. خلينا نشوف بعد راس السنه اللي هيحصل النهارده. لو اكلنا العدس ده هيحصل ايه ايام جايه يعني، هنشوف.